Igama lami uSamkelo Mjoli. Yonke-ke lento sengiyikhulumile ngikhuluma ngani ngokuthi amadimoni enzani 1 and 2 and 3. That's the same story namadimoni. I mean namadlozi. Into eyi-1, into eyodwa. Just wena ngalesikhathi uthi uyolanda ubamkhulu. Kunedimoni elingenelela lapho. Lizenze lo bamkhulu loyo. Uzukholelwe na ukuthi hayi ngimlandile ubamkhulu nazi into zami zezi. Ngoba phela futhi sibuye sikhumbule abantu ndabeyela emadlozini baya ngoba befuna kulunga into zabo. Idlozi malingafunction umuntu uyaphuma kulona. Njengoba nami zange lifunction, zange liyenze lento engiyibona liyenze ebantwini. Ngabona ukuthi nemani lento le asilento ebengicabanga ngaphuma ke kulo. And since ngiphumile kulona, one day ngizala eGoli sengimtshelile uma Oledi ukuthi yazini ma into alamadlozi le asiyona lento ebengicabanga, ngiyaphuma kulento le. Wathi ayikhulunywa lona. Phela ngikhuluma naye esikekishini. La ethwa vele ila ekhona khona abantu abadala ngithi balandwa ngehlahla. Bathi yini imlahla nkosi lebekwa lapha eMsamo. Ngikhuluma vele la ekitchen ngiyamtshela ngithi yabona manje into ehlala nalezi zinto lezi amadlozi. Phumile mina kuyo. Futhi sengilithola iqiniso ngalento le. Uyabazi ke abantu abadala ke abayithatha serious into esikhulumayo ngoba phela kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Maye mawusekithi ngiyabheka ngathola ba laba abaphambili angathi ibona abasilahla kakhulu. Ngiyaphuma ke ngeGoli. Ngithatha izikhwama. Mangijiki khona athi Oledi ayibo. Akuhanjwa kanjalo. Awuchisanga nempepha ushonga ukuthi uyapi ini. Ngithi yabona ke ngiyangitshenile ngathi ngiyaphuma mina kulento. Uzabona umsebenzi ngizowuthola. Wahamba ngafika la eGoli. Ofe ngawuthola nje. Yini into engidecide ngiphumile entweni ezifana namadlozi. Ngaphuma ngabona ukuthi yabona manje mawukuthi izinto zingixakile ngikhuluma noNkulunkulu kuphela. Hayi indaba amadlozi. Phumile nje emadlozini. And mangiphuma kuwo yila uNkulunkulu engembulele khona ke wangibonisa ezinye izinto ezideep abanye abantu abangeke baze bazibone efuthi abaye baze bafe bengazibonanga. Ngoba kunzima ukukhipha umuntu ukuthi umbonise le nto yamadlozi ukuthi into engekho. Especially ubona umuntu ukuthi liyafunctiona kuye. Like liyalasebenza yonke into ayicelayo liyayenza nje. Ngenza umzekelo. Ubaba manje this year 2025 ngitshela uma Oledi ubaba umuntu obuphinde abolekise ngemali. Kusho ukuthi kunabanye obaba bebaboleke imali. Le mali le bese iningi. Sekumele bambuyisele yona. Babona ukuthi le mali leseyiningi kakhulu. Bakhuluma bayi2 ukuthi ne yazini. Lo muntu lo njalo maka emsebenzini uphuma ngabo 3 ebusuku. Sivele simbulale once singayibhadali le mali yakhe. Uma Oledi ekhaya wayephupha leyo nto. Ufonela ubaba ukuthi hey kunabantu la abayi2 abandawonye omunye mude omunye mfishane bathi bakolekta imali enkulu manje sebethi ba decide ungcono vele bakucishe bangasayibhadala le mali. Athi ubaba hey labantu okhuluma ngabo ngiyabazi vele bayangikoloda bekumele next week bangilethele imali yami. Ubaba hamba emsebenzini abuya ekubona. Uthwa nje wafika wabathola behleli esihlahleni kuyi2 wafika wabatshela ukuthi nina noyi2 seniplan ukungibulala futhi umuntu oze nale plan ulo. Uja sasa bayilethe imali yakhe. So ubaba ke angeke kube lula ukuthi ngimconvince ukuthi indaba amadlozi ayikho. Cause yena manje 100% sure ukuthi khona. Ngobani? Usindile nje akabulawanga because of what? Amadlozi vele ayakwenzela into enhle for ukuthini ukuthi wathembe. Kholele kwa nami angenzela vele into enhle. Angithi angenzela into enhle. Nami khona umnye wangaki emndenini owayengithumela ngemithi engithumela ngekhova efuna ngihlanye. So kwathunywa lesangoma lesi ngize ngibizwe esikolweni ukuthi sizongicaba singiqinishe lemithi yakhe le engasasebenza. Kwaba nami ke ngaba umuntu okuthini yakholelwa ngempela amadlozi akhona ayasebenza.
kanti ngazi uNkulunkulu wenza ngendlela enza ngayo ukuthi ngibone ukuthi nemani lento le ayiyona lento esiyibona ukuthi iyona. Kodwa ke kulungile umuntu akakholele kulento ayikholelwayo. Angigxeki umuntu, sonke si-experience into esi-experience empilweni. Kodwa mina engiza nalo ukuthi bafethu ngiyanicela into yamadlozi ake niyibheke ngenye indlela, ngoba ibhaliwe nalapha kwiBhayibheli libhaliwe. Uthiwa uthi uNkulunkulu unesikhwele, ungathi ukhonza yena ube kunenye into futhi oyoguqa kuyo lapha uyocela kuyo. Kanjani? Unenkinga khuluma naye. Hayi ukuthi uyoshisa impepho uyothi ngiyacela into zami azihambe. Khuluma noNkulunkulu kuphela, ungakhulumi lapha emsamo. Ngoba kunombango la. uNkulunkulu uyabafuna abantu bakhe, namadimoni ngapha enza i-distraction abadosela ngakubona, and ayabanika izinto athi umuntu ngiphahlile ngacela ukuthini ngipromote emsebenzini, nayo ngipromotiwe, amadlozi ayasebenza. Sibonge.